Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca Yasin, kita awali dengan membaca zikir untuk memperjanji iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah Yasin kami baca pada pagi hari sangat mulia ini. Sampaikanlah pahala kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau sekalian, kepada kaum muslimin dan muslimah, dan juga Allah sampaikan pahala yang kita baca ini kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan khususnya ya Allah, dengan berkat kami baca Yasin ini, bukakanlah pintu hati kami dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله rapat. Indah kulihat di waktu pagi. Memberi salam sedikit yang menjawab. Biar ucap sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersekolah untuk gelap supaya kita fit, biar kita sukses. Siapa yang ingin sukses angkat tangan. Ya, semua ingin sukses. Ya, turunkan. Yang ingin jadi polisi angkat tangan. Nah, turunkan. Yang ingin jadi tentara angkat tangan. Ya, turunkan. Yang ingin jadi dokter angkat tangan. Yang ingin jadi guru, yang ingin jadi hafiz, ya ini dia.